Mwiriwe neza ndabasuhukije ni njyewe Nyundo nk'ibisanzwe tugiye kubana muri ino nkuru ikomeye cyane ya Vestina n'umugabo we bita Idris. Rero iyi nkuru irababaje cyane kabisa, aho umugore mwagiye mubona amashusho y'ubukwe bwe, uyu mugabo yaje kurahira mu Rwanda. Rero umugabo bita Irene guys, kandi ngomeze mbibutsa gukanda subscribe kugira ngo mbaha amakuru atariho ivumbi. Rero umugabo bita Irene yari yaragiye mu gihugu cya Burkina Faso agiye gusura uyu mugore bita Vestina n'umugabo bita Idris. Rero Irene yageze muri cya gihugu cya Burkina Faso asanga umushiki we, twabara nkaho ari mushiki we bita Vestina atabayeho mu buzima bwiza, ahitamo gufata umwanzuro wo kubagarura mu gihugu cy'u Rwanda. Rero ikiriho cyumvikana nuko Vestina, Dorcas na Irene barangije gutandukana, kuko Irene ntabwo yishimiye iyo mibereho y'aba bakobwa. Rero ubu Irene yarangije kugera mu gihugu cy'u Rwanda na Dorcas na Vestina. Rero ikintu cyatumye aba bagabo n'abagore bashwana kiragira giti: uyu mugore bita Vestina akigera mu gihugu cya Burkina Faso yagiye gukora igitaramo muri Canada. Yageze muri Canada agiye gukora igitaramo yajyanye n'uyu muvandimwe we Dorcas. Yageze muri Canada yahuye n'abandi bagabo bashyushye bafite imbaraga kandi bafite n'amafaranga, barangije bakora ibintu bitemewe. Umugabo wa Vestina arabimenya. Akimara kubimenya, ikintu cyose gikorwa yagaragajwe nk'aho yamuciye inyuma. Nibwo aya makuru Vestina yatangiye gutangaza amakuru kuri social media katameze neza. Urabona ko Vestina yese yandika kuri stati ati: nubwo natari mu gihugu cyanjye mbayeho nabi, nta bwisanzure. Ati umugabo twashakanye ndumva ubuzima bunaniye. Nibwo rero byagomeje gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga, aho Vestina yari yanditse kuri Instagram ye, kandi account yariye nta muntu wigeze umuhimbira cyangwa ngakereye indi account nshyashya. Byagaragaye yuko barangije gutandukana. Ese ibitekerezo by'abantu biri hafi? Namwe mujye muri comment mutubwire tumenye ati ese uyu mugabo katari umunyarwanda akaba ari umunya Burkina Faso, bakaba barakoreye ubukwe mu Rwanda, ati bizagenda bite? Divorce ndi kumva divorce yabo iri kuvuza ubuhuha nyaboneka. Ese buriya divorce y'umuntu uri hanze n'umuntu uri mu gihugu cy'u Rwanda badahuje ubwene gihugu? Ngewe rero inkuru iraho kuri social media iri kugenda ikwirakwizwa ahantu hose, ariko abantu benshi baracyari mu rujijo, ntabwo bari bamenya aho biva n'aho bijya. Rero Banyarwanda, ni munyarukira ngaha mukore subscribe. Noneho ngiye kubazanira inkuru ya danje. Noneho naraye nandikiye Vestina, noneho ambwira inkuru itari ivumbi. Ndabereka message murebe nyaboneka ibintu byakomeye.